Batisi TV Lone Rashapi da ka Frank Motors ka Jaka Dekali ka Bathamai jung ka Tata Motors Halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish Ordar mapi Ninwan Ramani Hakir dob ying jompi I'm still looking at teachers and the graduates. Oh, and the graduators. Still got these.拍sini. Papan aku boleh ni kong eu boleh papan semua bau na yarapnya dekat ni diki nohikai kebala tristom kamtam haga por keba macam snap badan klam diki Kmen pa jo diki Kmen perlok ngangan jaka science street de yakaba hadir dengan senang berkat akaba korban kreaba boleh Minko ya aku ada juga boleh ada mereka orang ada korban show ada pengalaman industri ada customer ada mereka ada mereka kita hikai prinsip kita Ngut kita Arab juga Arab kita ni in my studies ada kita perlu ambil industri atau science stream ada yang tahu ambil architecture. Ingkong teng ay mo ay blay di mauhi di ba na kiwan kiki baro ni ham adut uhi ka bulan baro ta ay mo ro ya kino hikai kibla trishitamo adin na school management principal ni pa Kmen para baro kibla kersan ni na kijimbra kata teng pala on ta re au pasudi science scheme yang sampai hadin ni seperti. Firstly, I want to thank God
parents and all my teachers, my principal, and all my well-wishers who kept on motivating me. My teachers, they helped me in every way they could. And I'm really very grateful to them. And this is just a start, and after I'll be pursuing the science stream. And after that I want to be a doctor, that's my dream. Kemudian juga Skul hi hikmah sen ketua hi ba kawan kami kelam di nak kalian Skul tinggi ya Shang hi kumno bangin sedang bangin Kynthup begini kelas 10 lagi mu bagi 12 lu kunjui kumno bangin ke bahata meki ti nama bangi sutu hi nama kamde ka regular classes hi ti kijing ya ki babun ya ka bagi hak anya kendu te hapring jangi kinoi kai nga sutu hi kamde ka basok hi nama ka online classes hi ka ba long thamai hi ka ko bi kai ne hapring jangi ta pada ni sumu le dia bangi ala te bangi push tu ka thamu nama ko Skul hi ni motivate ki kena ni da ko hi ban push ki according to the potentiality jadi ban ni ko hi batin den skill to greater heights in life te ka khubor ko jangan kalau hi kanta hi baki dei ban yai trishitam but they'll always make the dreams come true and when paisa kata hi ban penlong ya kata dream a reality kedan kami kata focus kata determination yang jangki Khynnah Skul ini ki Khynnah shispa armut ki bala pas ni Kmen pala nta jangki mo ha preng kita gijing bagi kendo ne bagi kila an paisa ro kan ka level ni so Kmen ka jangki hendrei longi kini ki samut ya ki ba kila pinen buram sisai ke Skul ni snow ba ngimdan khtin te ban batai ya kata Kmen tikini kidai ki ngong ki well deserved students ki bala pen wan ra na me ka Skul om tang hakan mentah mo kenti andai haki liang ki kum ki co-curricular activities mo ki dan ki ba wan ra na haka liang jang painting, drawing and painting nanti boleh ke essay competition ki quizzes nanti boleh ki ba even haka science exhibition ki bala let shabar jangka mo ga Meghalaya ke state but ki event ki boleh haka liang ka put ketem te kata-kata orang pi kan ila long ki all rounders ki all round achievers in life.